India rama car thok thei electric personal flying vehicle masaber siam chole enchin na nei anita Uttarakhand state ta Almora Khalif Khan khua cheng tlangwal kumsom ni pakhat mi Ravi tamtai na asiamania a startup ming hi Hapida Sky Private Limited nin he lirthei ming hi Hapida Sky Next in na phu thongani machine pakhat chau chuan theina nia drone thiam na modified drone technology manga siamani thona pa ngai angin runway tlan na tur amamo lem lova drone angin omna huna pianga athok chuakin atum ngal thei bok ani elir thei hi electric thasui manga thok ania chuwangin boruak bolhlo asan pahin ape chuak lawani August kumsang hi somni paruk tunkar mai khan Almora sarkar ho tu te ma lo tling takin atho chuatira boruak lama minute khat vel athok manani Uttarakhand tlangram inkalpo harsa takmai kongpui anga darkar khatle chanve minute somkua pakua kalngai kha elir thei manghian minute soma tanga min som panga vel lek chungin thlen thei ani don to ani hethil hi a enchinna alani riawangin mipui mantur khop chuan DGCA Director General of Civil Aviation phalnale endikna tamtak alangai don thung nimasela India mi ngeyin hetiang anhan siam chuak thei hi khover shiat atling ngalani Ravi tamta flying car Hapida Sky Next chakzong battery lens zong capacity le atho lathei chungchang hi asiam tu lamin mipuya anapuang zari lawani petrolและ diesel man ani lo awangin 100% electric battery manga nungania mase battery thasui alenzong kilowatt le a charging time ero tundin huna chuan an la thupri ani a chakzong po hi darkar khata engzata thuinge a thlo thei ti chu tarlan alani lova nimasela kan soita kang khan tlangram munchen chetak maya hian minute somko vel kongpuya hun man ngai na khan minute som atanga min som panga vel chau man ngai don to thungani enchin na masabera chuan le atanga fitlem te chau mi pakhat phurin tiang hian thlok kang theania chuwangin nakina chiang zokin thil sang sang te hi kan la chhozel tura ngai ani Ravi tamta hian Hapida Sky Private Limited noya tlangram le kho intlopo harsatak muncheng chetak karapo hetiang hian thil thar asiam chuak theiania mipui tam takin an ngai sang bok a startup portfolio le thil thar alo boipui to thin te tlemazong kan tar langanga bamboo technology mau phelna na thok tu a kholania tlangrama mau manga eizong te tan na ol samna tur le rangzoka mau phelna tur alo siam to bok ani smart bamboo stick tiang pangai anilova khom hu tha thei lo le upat to wanga kalna lama harsatna tok te tan anmani pui theina tur smart feature manga siamani bogani electric lir thei le thasui lam EV tech lir thei thasui manga EV te ol samsoka charge theina tur thiamna aboi pui tel bokani mobile chargeable shoes phekok kanbun pa kan pen ruala kalna thasui ringa mobile phone charge theina hial phekok thatak mai smart shoe thiamna alo suang to bokani the entire puncture solution lir thei jet sol pallaka invena le tire apangchar poa osam thaka jet zui theina tur thiamna solution chinfel dan tur alo thok chok to bok he tlangwal kumsom ni pakhat mi le khian tlangram mi te nuna harsatna umchin te athiamna mangin tiang hian kong sang sangin an boina le harsatna te po alo chinfel saktoa tuna hian flying taxi asiam chuk le tarup maya hei po hian mitam dak ngai ven aron hlo chodon bogani indiaram hian boruak chezel ven himna tur kong sang sangin ma la chomek zela electric vertical take off landing air taxi hi siam chole man chan nge yatuma civil aviation minister Ram Mohan Naidu point kumni chung kumsang hi somni pariat vel hian India khopuya air taxi kan mu thei abe sei thua puang bok ane sarkar lai pui hian tuna hian malak nan na satak ane chomek zela DGCA point air taxi CM2 startup te nena phalna
design organization approval apechan mek ani India ramin air taxi apoi pui mek na startup lian zualte kantar lang lenga the e-plane company IIT Madras e-plane company hian India rama ama saber tur thlona E200X prototype 2 an pho chuak to ani achak zong le athlo thui thei zong kantar lang lenga single charge in kilometer za soma thui thlok theya achak zong hi dakar khata kilometer za somruka chakani bok kumsang hi pariata man chanan tuma mipui phurmain air ambulance damlo phurna tan man masak beran tumbok ani pani na chuan Sarla Aviation Bengaluru an thlo theina minga sunya anbua hi piloting tiamin mishing pasari pilot pakhat le passenger paru phur thei tura bo saini athlo chak zong hi dakar khata kilometer zan hi somnga zeta chagina thlok theya kilometer za somnga vela hla khopui chung bik thlokol nan atlak le bogani an malak na chungchang kan tar lang lenga Andhra Pradesh sa cheng vaibel chesang khaza thumzet chenga boipuin khovela e vitol factory lian ber tur din turin inremna anjek feltoa kumsang hi somni pariata hian Bengaluru Mumbai le Delhi khopuya manchanan tumbok ani Interglobe le Archer Aviation Venture Indigo Airline nei2 Interglobe Enterprise le US company Archer Aviation te chuan kumsang hi somni paruk le sang hi somni pasari chung hian India Midnight Electric Air Taxi thlotir turin na anthok mek bok ani Gurugram kalna dakar khat achanga dakar ni angai china air taxi manghian minute sari lek chungin an thleng thei to don bok ani India Civil Aviation Minister in Bengaluru wa Sarla Aviation munpui thar an honna le India ram air taxi machop chungchang tepo shetur tam tak tu na hian om chhomek zelani the e-plane company IIT Madras Aerospace startup hi India ram khopui chung boruak lama in kalpo na urban air mobility ti hlotling thei tu tur malak na maroi tu berania Professor Satya Chakravarti le Pranats Metha te chuan tuna hian he startup hian kumnga chung z zirchen na le subscale model kilometer sing khat chuang z an thopui nuwa July kumsang ni somni paruk khan India rama masaber tur full scale electric air taxi prototype E200X PT012 chenaya mipui ma an pho chuak to bok ani thlo theina thar E200X thiamna specification chungchang te mazong kan tar lang lenga e thlona hi ton ni le point pani zetari tania adung le wang chu 8 meter into 11 meter ani awangin khovel pialam passenger eVTOL zinga ate berte zinga menia pilot pakhat le passenger pahni aphur thei don bok ani the e-plane company hi India rama private company zinga India Sarkar DGCA noya design organization approval DOA dongma saber tun niya hei hian an na tho an thlo theina siam hi rin tlak ani zia anem nge chiang hle ani e-plane company malakna E200X lo na hian khopuya motor tot lutuk laka ati ziam dona tin unrei tak chung unsang sang kalna na kan man kha unrei lo te chungin kan du na mun te min thlen thei to don bok ani ole khang te kha tun din muna India rama taxi thlok thei tur an boi pui chung chang le tun naya tangwal pakhatin motor thlok thei asiam cho chung chang kan tar lan thei chunia enge ingai ve dan le comment section lama ingai dan te min lo share tir ve don nia tun chuma tan chuan khati zong khani e